Alafu Madiba. Ikanzu ya Madiba hano hashkonyo. Sana nyuma. Hano harashwa. Iyo ni promotion. Hano ngwe promotion. Gerald kimashini. Kanzi. Nyina ukuntu kidoda. Akonga huyusi. Ko mutari kuyidoda. Ko muzi muri nabana beza mwise mu Undi wewe natitira KAKABWA mubi imashini ijanye. Gombe uze kubayo. Ujya kudoda. Bayo ni wewe. Tambuka neza utayikura irangi. Wakwegera hii. Utayikura irangi. Bakidodera ngaho. Ngama wicaye hano. Bambwiye ngo barucomekaga hano bakijana. Bibashauru. Ndasi ni guca. Nguca nyine. Shaka wadodera hano guca. Mukazi ukadodera hano wabucurame. Ko kitari kugenda. Ura bakandaga hano guca. Ukora ko kiri kuguruka. Uburiye ngiye gukora amafaranga hano kubyo namwe birabayobera. Ubwo ndabanza nadodikira. Abaguzi sibo baraza. Ubu muti mama atanga umupira ndamuhanye. Mom. Boyo. Ego ko ni ibiciro ko kunkubura mu nzu vuba byagenda. Muturamye mu nzu uri gukora miki? Ngone ndi gukora mu nzu. Vuyara ku muhande gukina agapira. None ibyanda biransereza ngo nambaye igipira cacitse kandi gucuruzaga imyenda. Ibyo bitwaye iki? Kuba ncuruza imyenda se ni ngombwa kujya kugurira imyenda ungana gutya. Hari. None uyu muntu wavuze ngo uramucira n'uza ura. Ngo ya karindwa. We KAKABWA. Mani mundode. Ngiye gusenga mugira vuba ndi kwihuta. Reba wacu. Byakunze. Byarangiye. KAKABWA uzajagira gutya. Ndi kwihuta mwana, ndi kwihuta. Ubwo no kukigira ngo KAKABWA. Biye bakigiza ngo cyakira. Karindwi. Mani kukigira ngo cyakira. Mani mwandoderamwe. Nano gukandagira uzaja tukaraga kano gutya. Hano hari mu mwenda gwatanga. Kuko nzakidodesha no kugifata ku mwenda no kushiramo gutya ukakidodesha. Oya. Reba nyine nje kudodesha. Oya, guca suruko watuyikura uko nutse tayivana. Uzaje akaraga gutya ubundi ugende wese umwenda. Kandi muri gukora ubundi bwo. Nukugira uzikari byo. Ukaraza gashira mu mwenda ugatukaraga. Nugukaraga ukakidoda. Kadoda. Nandudera ngo ndi kwihuta go. Uzikari byo ndi kwihuta. Yatugo muti gwakunda. Karindwi. Yago muti gwakora mwana. No ukagenda hano ukagipiriza ukagabanya rimwe kamanura kazamura. Ngana mutari gukora nk'itahiro. Na hano arukunwa muno hajaga mu mwo. Muno wasoka yarahenenge. Zatasoba muno. Nago tatanje gusoba. Kandi umari mwasukaga amavuta. Suko nateremo wese. Murangorera mwigenda cana murangorera. Kuko natwe twatangira gukora. Musimwandodero. Naho twatangira. Shaka yuko ipantaro urumva. Reba nkanga mugacukura ukumwe. Reba nkano heje kuna forum. Muri kumva? Forum neza cyane. Ipantaro. Shaka yuko muca ukuguru kumwe. Mbese amaguru gasumbana. Kumwe kaba kugufi kundi kurekura. Kanzana umuho. Ndi kwihuta ngiye gusenga. Dore naka gapira.
shaka ko mwakoramo ishati ipese mubishira inyuma umuhoro uri he kare umuhoro tuyice ko no kuvuga tuyice twipime turacira turayimudodera nagende gira komeza ugire nyereka ntabwo muri gukora ukuntu biology imeze hano kugira ngo ntabwo muri gukora ntabwo turi gukora ko uragama mwararinda agenda mwe nanabakire muja murabona ukakizamara kikadoda reka nigire kwa nuza twabusika imvange kikadoda kikakomeza kikadoda uko kiri kugira kiri kudoda ni kumwe na guru kurangira ubu uzi ikintu gisigaye nuguhamagara abantu bakaza baraza kubamenyesha ko turi kudoda sima none ni ngo none njane ko umupira nkwagikiye sinashobora kukugurira imyenda ungana utyo pe ntabwo biba ubwo none ujye gushaka akazi nawe wigurira kahumene ko namucikopa yashaje ngo ngwiki namucikopa yacitse umukabani nakinanye n'ibyana birayica nyine ibyo ntabirenze ariko sigaye ndabona wagira ngo wameze ibi bya binini byatumye ikariso yawe ucika nibi ubwo byarangiye abakiriya nibo basigaye none ngira turebe inyonga turebe oya utekuja kandaje naga ari ngomba urakaraga guca none ubwo hasigaye abakiriya kandi twirukanye mwamukiriye kandi yarakuba ngo duteme ukuguru twari turetse dushaka umuhoro guri hererwa hano gwagiye iyo uzana igiti yose tugomba kurukana gira tangira abwo ma ahubwo anaba kubona mumeze neza ba nta kuntu mama yagenda ko dushakira abakiriya ubona rwifashe buri kabaga yiriwe hano nta n'ikintu ari gukora ubwo rukuza rukwasamura ngo rukumenye iterambere twagezeho oya nishimiye iyi mishinga yanyu rwose iyi mishinga yanyu ni myiza cyane si byiza ni byiza pe ngendoderaga hano ni yakadodera uza afite ahadodera murasaranganya nabwo mwadoderaga nunda kuko ni ibipande bibiri oya nanje ndishimye nk'umubyeyi nishimiye ko abana banje mugiye gutera imbere ahubwo ubu nanje ngiye kubamamariza ngiye kwagura umva ngiye kuja mu muhanda mu mayira abiri abamanutse abatambitse abazamutse abanyiramirimo n'abaza bose nababwira nabadembere babwire yuko babwiye ko mufite umushinga je ndahita nkudodera ubundi bahite bazana ibitenge amakanzu byose murabimenya byose turadoda ni kariso uruhande rumwe turarugiraga runini urundi rutoya byo n'inguti yaza abakecuru ariko umuntu agira gukariso urutanwa umanuye nguca nahano turarudoda genda daga ku maboko yakadoda ku kibuno oya naba basaza n'abakecuru twirirwa nagabo weho genda dushakira abakiriya nabo muri VUP bose ndababwira bazi bose genda ubahamagare bose kaje kubabwira sawa guruka nirukange duciye ku kibabi uragiye kiracana cayanduje yaragwende uraho we komera cyane uraho dembe komera cyane yego amakuru ni meza kuri mukataza ugiye ndagiye hari umuntu ngiye kureba hano hirya ahubwo nkagenda n'ubukene oya reka nze manze nkubwira inkuru hariya hirya habonetse uruganda ruri gukora imyenda bakabadodera bakabashonera ibintu bimeze neza ahagana he ariko utayigira mwiriwe yemwe mwiriwe komera kiriya muraho turaho muzi kudoda neza turabizi nshaka kugira ngo mundodere modeli zino modeli zadutse izihe modeli modeli ya madiba ikanzu nziza simugiraga ibitenge safu madiba ikanzu ya madiba y'akanzu kandi hano harashwanyu hano inyuma hano harashwa iyo ni poromosiyo hano ngo poromosiyo egera ariko imashini kanzi nyine ukuntu bakidoda ko mutari kuyidoda ko muri n'abana beza mwese mu mana poromosiyo muri n'abana beza ndashaka safu madiba nshaka iyo modeli yadutse vuba nyine safu madiba
Safi Madiba ni moto ni modeli yadutse ya Safi Madiba. moto ziparikaga hariya ku muhanda. Moto Yesu kuvuga moto Ndi kubabwira modeli nyine ziparikaga kugishaka moto none se modeli mugira hano ku muhanda moto baziparikaga hariya ku muhanda mwakaganda uzamutse gutyo ugahita mwiveni niyo moto ziparikaga. None se ubundi hano se mugira ibitenge none ibitenge bya muhango nyine wafata igitenge cyanyu nkakibishura noneho maze mukandodera akamodeli k'iyo kanzu isadutse imbere na hano inyuma ikoze ukuntu nyine naguze mama ntabwo kimuzi nuko kiri kwasama gusa. Nimba ushaka moto nimba ushaka moto ziparikaga hariya ku muhanda bakurangiye ko hano habagamo. ese nje gushaka moto ko nje kudodesha moto kanje kudodesha kuvuga nje kudodesha nshaka modeli ya Madiba. Mvo ubu nuza hoteli na moto baga ku muhanda. Moteri za moto ni ku muhanda. Wandangiye hano menza yari yahumye yarebye nabi wari ugiye gutega none ruje gutega ku mashini ahubwo nzadodesha hano ije hatugutwara sabana abatayeri bahe iyi ni moto murutwa n'abatadodo moteri moto hano hariho moto si Mana yanje ni babahungu banje kakabwa na karindwi. Umva ubu ruganda bararufite cyane gose. Bazi kudoda neza. Cyane bari kugushonera ibintu bikagenda neza. Ubu nimba akamodeli barashobora kuyidoda. Ntabyo bayobewe. Cyakudodesha akamodeli keza kanyegeye kakamanuka kagaturuka hano. Nazancono zo mu bihinde barazizanye. Byose barabifite. Mfite igitenge cyitwa WhatsApp. Kanze nje kukizana nyibahereza. Gira vuba gose barahari nta kibazo ibintu biri kugenda neza. Ubi wanje ni ruzungu. Ngiye gusesa ku bukecuru ndabuvamo. Umva nanze nimba nabakudoda neza. Nzanda baranje abandi bakiriye. Cyane rwose. Sawa. Kandi utahibazani. Nyiriwe. Sawa. Mwiriwe. Wajya muri kudoda? Mwakira mu ndodera aho gaba hacitse. Fata doda. Mu ndodera vandi kwihuta ngiye kurepeta. Zana tugupima. Nese kandi hari ahacitse ni murapema na hacitse. Zana ni hari ahacitse nabyo. Zana tugupima ariko zana ukuboko gatatu gatatu. Nuko bari kunyandika. Nyine no mu bugari ukareba ukuntu arava muri jipo n'ishati. Oya ni hari ahacitse mwabadozi. No 10 mu bugari. Abadozi. Kabiri mu bugari. Uzaje rero urayambara uyinyujije hano. Kako hano ntago byakora. None nunyuzamo ikibuno nagizemera. Nese kandi icara karibu icara aho nese ndicara hasi. Akira bicaragaho. Ndicara hasi. Nese turaduhagaze hejuru. Mva hejuru kumara amaraso. Fasha. Kabiri ngo gatatu. Karaga urebe. Ari gukunda. Karaga. Have. Nyiriwe. Mara mwagatayari mwe. Batayari ko. Komeye. Fata urushinge rwanze ijipo yawe. Fata. Batayari ijipo yanjye. Urushinge rwanze. Nanuka ko rwanze ubwo rurarubwira. Iyi jipo yarimo nagahuye niyo mpamvu. Urushinge rwanze ijipo yawe uje kumanza wayimesa. Ese abantu ndi kubabwira kudoda hano wa mubyeyi we bakampimare. Nanuko ngiye ngaho nanjye murande. Ushaka nkasirikara mu yanyuda. Genda ntago dushaka. Uyizane wayifuza. Njya kuyifura. Ushaka iki? Yashaka ko mu ndodera modeli irajyana no ku matari ikabirindika hose. Yitwa ngwiki. Iyo modeli bayita France. Florence. Ururuhiji. Bakudodera umugore w'abandi harahepa. Oya niyo modeli niko yi. Ariko uruntu bararutemye bakudodera. Kandi muyidode neza. Ubukirangeraho. Ubu twifata tuje kuzana Florence ngo tumukudodere. Atuyira hepfo. Atuyara hepfo inyuma yo kwasumba rwejo.
Imana kwasumbuka abadozi bo muri iyi minsi bakudodera baje kuzana Florence bamwe mu kudoda kanigende nyijanira abandi batayeri bazi kudoda Florence shaka Florence siyo yaba inyuma kwasumbuka byo naguha wasanga ari mama uruko byohereza mamusha kandi twamubwiye ngo ajira ababwira ngo hano hari uruganda rudodaga no kwa Florence ari kubatuma ngo kwa Florence sinaga aziko aho tuwi kwasama none umuntu arabigenza gute inzara irarisha mwavusha kuyica wareka mwicarira ndayitwara mwakira mu kidode ndaza kugifata nyuma y'iminota 20 gisura mu kudodera uje kumureba akwidodere ntabwo mu kudodera wajya bararutse abo ntinganya nyuma y'imyanya ngare Ngamutse. Nimwe muri kudoda. Siko muri kuyihengeka. Ndikwana mufite nibiteze. birahari Ni numukara cyambera. None si we mbo. ni icyacu turushaka Kandi nyine nyewe ndakigura byose bigeretse. Okay. Ukuntu ibintu bimeze. Mugiye kundodera. Modeli yitwa WhatsApp. Okay. Mumpime vuba ngende. Hari umuntu byose bikuzana usibisoze WhatsApp mwana mugire vuba ndagiye ntago numva ngo WhatsApp baga ku telefone ariko cyanambera sibiri gupika none siri he nyine mugiye kunodera WhatsApp sibagaye iki ni igitenge mugiye kunodera modeli yitwa WhatsApp yayo ni nyine iba iri gumakiya nyine nawe urabyumva jya ku telefone ngo uzayibonamo nese mwadoda mutampi bagupima se WhatsApp kanihutira hari umuntu ukumamagara ahko ndaza kugifata mukanya nyuma y'iminota genda irukanka okay WhatsApp sibaga mu gitenge irumu reba neza musi yaba yihishe munora nani iri kugwa WhatsApp ni iki gitenge nayi wenda tuzayikate se kugisita ahantu yibonye imanitse WhatsApp nuko se wayishira ku gitenge ne tugahita tuyimadikaho ngo cyakazaza arambara akabona kari WhatsApp wayikura he ne hari igipapuro kibaga kiri iriho nayi kibonye kimanitse irahi abantu badodaga bababwiraga gutyo ubwo ufataga WhatsApp cyangwa reka nze mwereke umwuga rero tugiye gukora sibyo ajya kinica rwa rugo tukidodemo akaguti suragoye nguti ndi kitenge mama zakarachamba kizani noso kan najya gufata imyenda yawe iki gufata imyenda yawe mu myenda yawe imyenda wewe nayo wahaye ni wewe huwa do imyenda ntabwo murayizanye mumereze imyenda yanjye pe hano siri mu ntabwo misomikira muze murazintura kubasigira imyenda aho kuyidoda ko sinzida kandi nabataye ni mashini natanyijana tanyijana urusani bafu ntabwo ari binabahaye kanze ndere nta mikino tutanye nawe Mwaramutse. Yem. Ndi kubashaka. Ubundi ko ndikubona. Umeze mute? We nshaka yanu. None si nshaka mwarayiranye. Ya WhatsApp yanjye mwarayiranye. WhatsApp yanjye. Uganda rwarahuye rwarahagaze Aho ni munyumvira? Iki se muri kunyereka? None byanje biri. Uganda rwacu rwarahombye rwanda rugikora. Kandi agashobora kazamutse mitango y'ibidakogwa. Mumpireze imyenda yawe. Agize ntambaraga mfite ubwo ngubwo. barayijanye. No, no, yajanye cyane n'ikibaga kiri hejuru.
bayidukondesheje manyi unabura umunyangoma amatura mukiranye gushaka abakiriya ukumara iki none uyu munsi umuntu aragiye icyambere cyo ntabwo ari iyacu barayidukondesheje none ni nawe nawe babi wenda umanurire imashini kwabiri ikizi ni yanyu katari yanyu kwabiri iki ni wowe uhita kubabwira ngo mufite amafaranga agagurira amashini ujya wakwabira nk'uruvoka ukwabira ikizi hano aricyo wapfishije imashini ni iyacu ko bayidukondesheje mwamwiruka kwanza ni mashini yanyu uramwirukaho ndamwirukaho nyirayo nazo kwifata zamurangi wayijanye ndamwirukaho ngo mumaze ibiki aze ngo ari kumima aze ngo ni iyanje ngo ndayijana jana ndakwirukanka ngo mugenda biki